Da li je ovaj čovjek zapravo znao previše? I da li je zbog njegovog znanja sklonjen iz šire javnosti? Da li ste ikada čuli ko je Joe Felds? Niste? E pa danas obrađujemo to! Joe Felds je bio američki preduzetnik i internet kreator iz Georgije. Počeo je kao investitor u nekretnine i 2011. osnovao Felds Investment Group, a kasnije se bavio solarnom energijom. Njegova životna priča je sama po sebi neobična. Javno je govorio o svojoj kriminalnoj prošlosti i vremenu provedenom u zatvoru, nakon čega je prema njegovim sopstvenim navodima izašao sa svega $50 i izgradio posao od nule. Ali ono što je za ovu priču mnogo interesantnije jeste ono čime se bavio posljednjih godina. Felds je pokrenuo projekat Felds Books, čija je ideja bila da se stare i retke religijske knjige digitalizuju. E sad, da napomenemo, ovo nije izmišljena stvar koja je nastala posle njegove smrti. Poenta ovog projekta je bila da stare i retke knjige učini lako dostupnim za ljude. E vidite, tu dolazimo do problema. Kako mediji i vodeće teorije navode, Joe je uspeo da pronađe neke izuzetno retke knjige, kao što su apokrifni tekstovi iz Biblije koji su izbačeni i cenzurisani i još neki od starih i retkih zapisa. Dok je pričao o ovim knjigama, dok ih je pokazivao, konstantno je u klipovima pominjao: ja nisam suicidalna osoba, ja se nikada ne bih ubio. I pre nekoliko nedelja Joe je nađen mrtav, što je teorije učinilo još snažnijim, jer su ljudi konstantno pričali da nije smeo da ih objavi, da su znali šta je pronašao i da je zbog toga uklonjen. Također, Felds se zalagao i za energetsku nezavisnost i govorilo se da je pronašao način da ljude snabdeva električnom energijom i to besplatno. Širio je reč o, kako on kaže, pravoj istoriji. Pominjao je najmoćnije ljude na svetu koje trenutno vidimo na ekranima i one koji stoje iza njih, a onda je Joe umro. Njegova partnerka Aleksandra objavila je 3. avgusta 2026. da je Felds preminuo i zamolila javnost da porodici ostavi prostor za tugu. U prvim danima posle smrti uzrok nije bio javno saopšten. Odmah nakon njegove smrti njegov sajt na kome je objavljivao knjige ugašen je. Ne može da se nađe više ni jedna knjiga. I zato je ovo glavna teorija. Prema njoj, Felds je trebao da objavi veliku arhivu starih religijskih tekstova, a neki od njih su navodno sadržali zabranjeno znanje, skriveno znanje, izbrisane delove istorije, tekstove koji govore o starim civilizacijama. Neki čak tvrde da su tu bili masonski materijali, drevni rukopisi i tekstovi o drevnim tehnologijama. Prema najnovijim informacijama, Joe se obesio. Veoma važno je da naglasim da sve ovo što sam do sada pričao je isključivo i samo teorija. Za sada, ono što je zvanično dokazano jeste da je Felds radio na digitalizaciji starih religijskih tekstova, da je najverovatnije prikupio veliku digitalnu arhivu, ali naravno nije dokazano da je pronašao neko zabranjeno znanje, nije dokazano da je neko pokušao da ga spreči da to objavi i nije dokazano da je ubijen zbog svog rada. Vaše mišljenje mi slobodno stavite u komentarima. Živo me zanima šta ćete vi da kažete. Ako imate neku informaciju više, slobodno je podelite u komentarima. Ako je informacija stvarno dobra, dobit ćete pozdrav u sljedećem videu, a mi